Mwiriwe neza, reka duhuze na mugenzi wacu uri kuri mikoro agira icyo atubwira ku bibazo bafite mu karere ka Gicumbi, umurenge wa Byumba, umudugudu wa Rugarama. oke alo alo alo, uratwumva? no tangira wivuga amazina yawe. alo alo. Yes, hello. Amazina nitwa Twagirimana Emmanuel, nkaba ndi mu karere ka Gicumbi, mu murenge wa Byumba, mu kagari ka Murama, mu mudugudu wa Rugarama. Rero ikibazo twari dufite hano ni ku bitaro bya Ruhende Health Center. Ikibazo cyari gihari ni ikibazo kijyanye n'uko ababyeyi babyara ariko bamara kubyara bagapfusha abana inshuro nyinshi. Bwa mbere byarabaye tugira ngo ni ibisanzwe, ni impanuka ibaye nk'uko bibaho nk'umuntu. Urabizi umuntu si imashini, si Imana, ntabwo ari we ugena ubuzima. Twagize ngo ni ibisanzwe biraba turihangana, umunsi bwa kabiri biraba ku wundi mubyeyi turihangana, bwa gatatu bikomeza gutyo, none bimaze kuba inshuro eshanu. Sinzi nimba uri umuganga w'umuporofesiyoneri byakomeza kugenda gutyo, byakomeza kuba gutyo. Rero icyo twasabaga mwadufasha, nimba ari inshingano yari afite, nimba atazishoboye atarazumvaga, muhindure mushyireho umuganga wari ushoboye. Nta mpamvu kugira ngo mukomeze kutwicira abantu. Ndi umubyeyi, narabyaye, ndabizi ukuntu kubyara bibona. Rero mudufashe turabinginze. Ibibazo rero bikomeje kugenda bitubaho muri abo banyamwaka. Mudufashe nk'abifasha, turabinginze. Ntabwo nakavuze ibintu, sinkunda kwivanga muri politike, nta nubwo mbikunda, ariko n'umubyeyi uri muri leta wese wakumva ibi bintu nawe yabishinga, yabivuga akagira icyo abivuga. Ndabizi wenda hari igihe benshi baba bakorana muri leta, ukavuga ati ntabwo natamaza mugenzi wanjye, sinabigenza gutya na gutya, ariko ushobora guhishira ubuzima bw'uwo muntu, ugahishira imibereho, ukavuga ngo utamubuza akazi ke. Ntabwo bivuze gukora akazi wamuha indi serivisi atari ukugira ngo akomeze abyaze abantu mu buryo adashoboye. Rero sapoti yanyu irakenewe nk'abayobozi rwose, mutugirire neza, mukora ibyo bintu. Ababyeyi bafite ubwoba, baba bari hasi, ntibafite ruvugira, nta muntu wabavugira. Binyuze kuri YouTube ya Eric Mars kugira ngo leta ibimenye, wenda turebe ko hari icyakemuka, hari icyaba. Mudufashe turabinginze. Ni mwebwe tuba duteze amaso, duteze amaboko, natwe rero mudukore serivisi nziza nk'uko bikwiye. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Amazina yari Eric Mars. Naho utaha ngira ngo ibiganiro nk'ibi ni ubwa mbere mubimbonyemo, ni ubwa mbere mubinsanzemo. Sinjyana nabikunda, sinjyana nabyikoza, ariko iki cyankoze hano cyambabaje gupfusha abana 5 mu bihe bitandukanye. Ntabwo byaba ari byo, kuko cyariho byabiri kuba ahandi ho birabase. Sawa, murakoze, umunsi mwiza. Gusa ntaragenda, ikindi kibazo gisigaye, nimba byageze no muri leta, mudufashe ikintu bita mituweli leta iyikoreho, igira icyo ikora, kuko ku bantu 23,000 hari abo byananiraga, hari abatazayitanga pe. Ni nko kutwica gutya. Mugire icyo mukora, mutugabanyirize, mudukorere umuti. Murakoze, umunsi mwiza. Namwe mubitekerezeho, sinzi uko bimeze pe. Na 3 byari intambara, none byageze 8, 24. Sawa, murakoze, turabakunda cyane kandi